Govorimo o akciji u Zdravoj zajednici Zdrav duh, koja je počela 7. juna, a uspješno se završava u subotu 5. jula. Mi smo već izvještavali sa jedne akcije čišćenja u bloku 6, a kako je protekla cjelokupna organizacija i akcija, reći će nam Milan Mijajlović iz odreda izviđača Njegoš. Milane, dobro jutro. Dobro jutro prije svega. Šta bih rekao o projektu? Pa projekat je Zdravoj zajednici Zdrav duh, koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo i Francuske škole Mali Prinčevi. Znači, odred izviđača Njegoš je podržan od njihove strane da realizuje sljedeće aktivnosti. To je bilo čišćenje bloka 6 od otpada, kao i dvorište osnovne škole Radojice Perović. Ta akcija je vrlo uspješno obavljena uz pomoć građanstva i članova našeg odreda, kao i klinaca i zajednice. Nakon toga je bila radionica o očuvanju životne sredine i značaju same reciklaže. Posjetili smo reciklažni centar, nakon toga održali kratko predavanje na kojem su djeca mogli da nauče kako se to u Evropi i u razvijenim zemljama odlaže otpad, zašto se taj otpad može opet da se iskoristi. Samim tim naučili da je važno da recikliramo, jer time očuvamo i prirodne resurse planete Zemlje koji će nam itekako trebati. Nakon toga je bila akcija pošumljavanja bloka 6, gdje smo posadili nekih 6 breza koje su bile donacije sindikalnog povjereništva glavnog grada. Ovim putem se i njima zahvaljujemo. Akcija je, kao i prethodna, je bila vrlo uspješna. Klinci su sadili breze, stanari su izlazili i pomagali, dobili smo osvježenje od građana. Nakon toga je bila radionica o zdravim stilovima života, gdje smo pokušali da ukažemo klincima zašto je bitno da se bave nekim aktivnostima sportskim, rekreativnim, koliko će to da znači u njihovoj starosti, jer ako se održavamo vitalnim dok smo mladi, starost će da nam padne lakše, naravno. Nakon toga je bilo uređenje dječjeg igrališta u bloku 6, gdje smo sredili igralište u dilu kojem smo mogli, malo smo ga prefarbali. Također su nam tu pomogli Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, koji su izašli s donacijom nekog tobogana i klackalica. Još uvijek nam hvale ljuljaškice, ali nadam se da ćemo to ubrzo da nabavimo. Nakon toga, zapravo sinoć do kasno noć smo ostali u bloku 6 i ugrađivali ove betonske stolove za stolni tenis i za šah, a sve sa ciljem da se u subotu drži završna aktivnost ovog projekta. U subotu, znači sa početkom u 17 časova, u bloku 6 će početi neka sportsko-kulturna manifestacija gdje ćemo organizovati turnire u košarci, šahu, stolnom tenisu. Građani će moći da se prijave, bit će revijalni turniri, a također kao posljedica za sve planirali smo da ih počastimo sa jednim roštiljem. Tako da pozivamo sve građane da nam se pridruže u subotu u 17 časova, da uživamo u muziki, roštilju i turnirima. Također, ovom prilikom bih htio se zahvalim nevladinim organizacijama Forumu MNE, NVO for Life, naša akcija, kao i Sigurno ženskoj kući, koji su u mnogome pomogli sve ove naše akcije. A da li planirate još sličnih akcija u budućnosti? Planiramo u avgustu kamp koji će također da bude tematski. Planiramo da uvedemo klinicu neko preživljavanje u prirodi, a također da ga propratimo sa pričom o ekologiji. Znači, u avgustu će biti kamp u trajanju od 3 do 4 dana za naše najmlađe članove. Hvala ti na razgovor. Ništa, hvala vam. Čuli ste program manifestacije za subotu, pozivamo sve da budu dio ove priče.